The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlai than na thongni kulathum Vaupi nikul Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiangi achangmi thongpang cheu khat ngai than hau se Hakha khochunga alei hluakin thilman kaitar loading tia Hakha Circle Council ne chathan anchua assessora kap ne uknak alak hnuin ramchung hun kipa tualchung mi pi ni aidin umnak her haile pochom na konga harnak phun ton cheu ase kan ko le kalei lampi api leo asiruanga Hakha khochung fachang dora madu pau in fachang chok kho asiti lopina cheu khat fachang dora chun fachang adi chang ruanga dor akhar mi zong antam chang tia thai ase chucha khopau do thlen nak chan chunga hin Hakha khochunga ngun khoi kholnak to loading le a hlei hluakin thilman kaitar loading in Hakha Circle Council ni April ni hei kwa thongthan nak le rarin pek nak chathan anchua minol azul du lo min ha chu Hakha Circle Council ni phungning te in dan tat nak kanin tuan halai tia an chathan chu mia chun an langtar chinram kul Hakha kopia wifi le internet line achia ngai e chekhat wifi chu anga lo nak nili asi chang tia thai ase Telenor phone line at lauruanga wifi man kho asitilo April ni hesari in wifi aroke nihin April ni kul tiang man kho asitilo wifi anga lo ruanga khatle khat ipe tleina konga harna kantong chupina thongpang jongjai man kan thei khotilo tia tual chumi pakhat ni da chimphosa achim MPT phone line chu anga na in internet data line achia e man kho asitilo ti tluk khe ase Vaidanga internet line aro achun MPT wifi chu arak nga ton ko nain atutan chu MPT wifi zong anga tilotia achim chap kalein arakai mi assessora ka falam anrak phanlai zonga zarni tluk Telenor wifi arak nga loye falam an phak hu longa an rem tia thai ase atutan Telenor le MPT wifi aro hi vaidang bantuk silowin SSC ni an PE asi khomen MPT wifi hi arok bel thanglo na in atutan chu arok ve chikhate anga chana ume chumhan chu line a chiangai chan sau pi tiang anga lo tia tualchung mi pakhat ni da chimphosa achim ramboi ruanga le harnak phun ruanga ralhialin in le lo azam tak min ha chu lunglom te in kanin don ko na tia Hakha Township Public Healthcare and IDP Management Committee ni an phecha an langtar kakip hunkipin in le lo zam tak mi ralhial na chu lunglom te in kanin don ko na kale pengle in si se thantang pengin si se Hakha pengin si se ral ashil min ha zong CCU ralhial khema kan rak zo khen na tia ralhial bom chan tun ha he nei niamin ummi pakhat ni da chimphosa achim ralhial ina ummi kan mi phunvial ten ha ralhial CCU khema nan umnak ding thate in kan tim tu ko lungre thele wan sang in thlau Hakha khwa ummi le krifa bu kip ne kan ma le si kho tok chewin kanin bom na lai tia ralhial zo khen tu Hakha Township Public Healthcare and IDP Management Committee ni an Facebook ka antar CCU ralhial khema ador mi ralhial na chu Hakha ko krifa bu tampi ni an ma le si kho tok chewin me hang fachang chiti phaisa le thildang an bom chan ha tia thai ase chinram kul mindat peng panpa khwa jet fighter panhi in bom atha tu pilot na le bom thak ding in khwa akhang tu na atlai khau tu pau chu jet singjanga man hunram kanin pek na lai tia CDF mindat ni April ni hei kwa chathan anchua fighter mong tu Major ne winchole Major Thetlin mong ha chu yak operation tada u nei pido mobi huna shwaitu asimi Deputy Colonel Yezo 9 kutanga rian atun mi an si tia thai ase mindat peng khotea timchia mamte in bom athla tu SSC ral boy Yezo 9 pilot panhi le adang bom tu vielte atlai khau tu le dan atat khau tu pau chu jet singjanga man hunram kanin pek na lai tia an nangtar mindat peng panpa khwa chu alwan chia April ni heruk Zaanlei sumilam pali tuka jet fighter panhi ni bom lunglei sari athak ruanga tualchung mi pathum annun nak aliame pasari hliam ha anpu chupina in panhi an kange in kwa an rok tia thai ase CDF matupi ni anral kap na ngandam nak zo khen tu ding le thlobul tu dinga mi an au tia thai ase alam kipin SSura kap adau tu le ramle mi phuncha a nun nak pekin rian atun mi CDF matupi ra kap na chu an ngandam nak thate in zo khen le kilven a ho ruanga CDF matupi ra kap na ngandam nak zo khen le
thlopbul adu mi ni rian sok kho ase rian haltu chu CDF Mindat headquarters kem zaiona umin rian atuan khomi asilai chungkhar he kho sami asia chun an chungkhar jong kan zo khen piak nalai pumpak longin khua asami asia chun thlho tuak piak an silai ramchungle ramlengin arami asia chun an tunkal nak vialte kan rindi nalai tia CDF matupi ni chun chathan an chua sakai ram then kalemiu in chinram leya April ni heriatin arak I thomi SSC rakap motongan pali chu nihin April ni kul jing leya tidim peng Kennedy tlang an phan tia thai ase tol chungmi pakhat ni achimninga kalemiu in motopali he arak I thomi SSC rakap he minung thajang somnga tluk an silai taingen le suzang khua karlaka an umri nihin jing le sumilam pariat le minute pasha songa meithal pu thongjong kan thei tia achim sakairam then kanbalu peng pajichi khwaleya ralam asial tu SSC rakap ne nihin April nikul jingleya rashel dirhmunin a ummi tarpani an thanha tia tol chungmi ni an chim pajichi le mejato khwakara tarpani chu SSC rakap kutin tha an tonge SSC rakap na chu chukam huni an umri cha a an ruak zong lak kho asri lo tia rashel mi pakhat ne achim tha atong min ha hi pajichi khwapong Tranto khwami u mongkule kumsom sari le u tin min na an si e ralam sial tu SSC rakap na shial dingin antli kholo ruanga tha antong tia tol chungmi pakhat ni chun achim pajichi kho a ralam sialin alut mi SSC rakap na hi zathum shrong an si e April ni le kwa jingin Mandalay ram then tabe chin lein a thomi an si tia an chim pajichi kho chu munhi in SSC rakap ni ralam an sial no e khochung an thlok di pajichi khwa talin khosari tolchung min ha chu ral an rial than tia thai ase karen ramkul dimoso penga ria cho chan tu SSC rakap moto kan ka na e raka pariat an thi lenga pakhat kan tlei tia tron vau ngei tu pakhat ni achim April nil hei kwa Zaanlei sumilam pakhat songa bolekhe peng SSC rakap khala ya somriatin ral kap somthum song chu dimoso peng leya ria cho chan dingin an kalliawa KLA KNDF ni dongye khu khoponga an kan hae SSC rakap riat chu an thi April nil heruk in nil heriat tiang dimoso peng ni chu alei ka dauna ka SSC rakap somthum leng an rak thi e KA rakap pakhat anun nak aliam ve chu ka dauna ka chun SSC rakap 60mm zun khat RPG zun khat talin meithal zun hleithum phone le thilri je mazat an rak lak piak na tia thai ase SSC rakap battalion number zathum somli pakhatin rakap pali chu an meithal he KNLA sina April nil he kwa an lut tia KNLA mutro pengkom brigade 5 ni chathan an chua SSC rakap leito sakhanin rakap mongtutu rakap yethetcho rakap ong paim phiu le rakap chuluin ha chu April ni shaliwa an meithal Amazonli kwan le bomjei mazat he KNLA sina an lut tia thai ase KNLA sina alut mi SSC rakap pali chu an sakhan an umliawa an boile ni an sarsat na pina eledin konga thate in an zo khen ha lo ruanga SSC rakap lila daudingin KNLA sina an raklut tia KNLA mutro brigade 5 ni chun an langtar tutan kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan tongtar ri lai the chim post thajang akan pe tu landi lak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin som na